Nigo bunenchereje mo yogo kinia hegesa ko kyamambya nigo chikanisa nabo igo abaiboli baboligwe koira chinga kichabo nabasemya abantu igoro yobobe bogotumeka hamarwa tancheire nanya nabo nigo mu womenere pu imeye county yo aragire byara bali babeire bagwikirani obonchereri bwa muriogo atancheire nigo boigo abaiboli baboligwe bonsi asebinyoro basemye bali bagwikirani oboni obo bunenchereje mo yogo tigali murioka murikito Fadgad Kisemba Araboti rwasinchira yobwikira. Egekuru egetindi nigo kiabwatukirwe bukyasibaria bakonia na gutumeka amarwa atancheiri. Egekuru ekeiga ekiabwatukwa n'omuwakilishi bw'abang'ina imeye kaunti ya Nyamira Omoske Cherusha Momanyi oyo boigo otebire buna obusagani obutindi nigo bobwenderete gokorwa erio kubabeka byara anene baria bagokora obonjuriria oboiga obwo bwakorire abange anene ekegori eke egeke. Tumeona ile kampeni ambayo imeanza ili angalau katika vijiji yetu tusaidie watoto wetu ambao wanaenda kuangamia, wale watu ambao wanauza ethanol hata mahali inatoka kama ni nchi jirani. Tunataka kusema ya kwamba sisi kama wazazi, hiyo kitu itatuangamiza, kwa sababu sisi ambao tunapita hapa vijijini tunaona watoto wetu hata hawajui kama wako na familia, hata hawajui kama wako na watoto. Ensema yaye omokonyi bw'omu county commissioner we sub county ya Manga Aserieta Valentine Cherono nigo aburirie chikanisa koira ribagari nene ryokubasemya abantu igoro yobobe bogutumeka amariogo ayaiga yobotindia egento kirakonye kegori anene asamatuko amambia. Tungane mikono tukatai maneno ya pombe. Ingawa tutamwaga tupigane na chief na polisi, lakini society must say no to this vice. Tukikataa tutaishi kwa afya njema, tutaishi kwa jamii yenye haina insecurities, tutaishi kwa jamii hakuna uwizi. So wananchi wa Manga tukubaliane, ama tumekubaliana tuachane na maneno ya changa. Wale wanauza miongoni mwetu tuseme hapana, tukatae kama jamii. Na mkikataa hiyo biashara itaisha na tutakuwa na jamii yenye afya. So viongozi wa kanisa tukirudi kule kanisani kuhubiri, let us also preach to these people wawachane na biashara ya pombe haramu. Kubwatikana naya nigo Omoske Cherusha Momanyi oigo abasemya baibori bonsi kubwatirana korwase ebinyoro erio kubaseria baria bagwikirania obonchuriria oboiga bw'amarwa buna enchira eyemo yogokonya egesaku. Watu wako na campaign and they want to make sure every home iko na mtu mwenye anakunywa, every home. Kwa hivyo wazazi wangu, nataka tuombeane na tushikane mkono. Mkisikia kama kuna mtu wako karibu, tunataka kufanya kampeni na maandamano ya kutoa huyu mtu karibu na sisi, apelekwe rimani, aende kukaa huko, kwa sababu mtu ambaye anaharibu watu wengine, yeye anataka kukaa, watoto wake hawakunywe, yeye mwenyewe hakunywe, lakini anataka kuharibu watu wengine. Hiyo ndio kampeni ambayo tuko nayo. We want to make sure hawa watu hawaonekani karibu na sisi, kwa sababu tuchipotihatarisha hatuna jamii hapo mbeleni. Hinko ripota Gatembe koroiga Manga eye gutuka ime ye wodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira. Fadgad Kisemba.